Engingakutshela khona mfowethu, imizi ayifani. Ngaphezu kwalokho futhi anoke nijule niyibuza nje ukuthi kulungile sikuhleka lokhu kusabalele emphakathini Dlovu kaKhuba ukuthi mawucabanga nje Shaka mfowethu ukuthi ukhona umuntu ongathatha imiliyoni kuwe, athathe 5 million kuwe, athi ukunikeza into oyokwenzela amamiliyoni aphindwe kashumi angaphekwa leli alenzile yena. Angithi ukuthwala into engathinta idlozi, into engathinta uNkulunkulu, into ethinta imilingo nje eletha imali. Uhlulwa yini ukuzenzela yena? Ngicela uyibuze lo mbuzo nje. So dlala abantu la sidlala abantu ngehype. Ama-motivational speaker lawa amotivate abantu ukuthi basebenze kanzima bese bethola yonke inhlobo yemali bese beyirefer egubhini instead of their effort and their principle and their ancestral gift and their ancestral protections. So I think sesikhule ngokwanele mfethu to be foolish like that. We can never allow us to be foolish like that. Iy'ngane y'ngancokola ngendlela encokola ngayo nje, hhayi ithathe le ayinabungozi, kusho kuphuza ikani lekhofi, kusele ngiwathatha le nto, kusho utshwala, kudakwe utshwala inja nombombo omude nomlomo omnyama, le nto kuthiwa umnyovu yini le nto le? Yabona umbheji sengiqala mina ukumncoma manje, yabona lezi zinto useyinyele kakhulu lezi zinto and manje kuyinyela uthuvi mfowethu bese bufana ne-makeup. Yabona umnyovu nje uma ngabe enye umbheje uthuvu bufana ne-makeup kuyena. Asijuleni nje bafowethu, iy'ngane singayishiyi ehlazweni zidlala abantu. Ekho umuntu ongathengisa into yemiliyoni athi izokuzuzisa amabhiliyoni. Soze.